Merry Christmas, Merry Christmas, my good people, my friends, my followers, my subscribers, Merry Christmas. Oro ringi ni ndacokereria tata wanyu wa Ngogoyo haha na ndauga thiguku ndiguthira tutaraniirie o ta uria ndiramwira ni ngumurehere ndereti nyingo na hindi ya thiguku mutikuboeka koguo ndigukorwo ndi haha na inyui nigetha twaranirie na inyui na leo ninataka kumulika boy child mamukio ni ukumunina nitoi ni mwendete gwikana muno boy child no please ona mwendete gwikana oro uguo ri mwimenyere tondu mwa kwimenyerera mukio ni ukumunina mukio ni ukumunina ndamurano ni ukumunina gwikana ni gukumunina thuti ni kumunina na ndoka haha nigetha tutuike a kwaraniria na inyui ni tondu wake nie njugaga mimi ni mtetezi wa boy child na ndingitikira boy child makwe ndiroreire umuthi ndenda kwariria uhoro wake ndu kiretwo blue pill kana kindu kiretwo Viagra icio nicio ciranina arume muno nicio ciranina boy child muno na nie ndingenda boy child akue ni tondu wa kwenda gukenia mundu tondu mukuani tondu ni urenda guthie kwiganithia handu uria wina mayu uria hotaga kurima mugunda tiga kwenda guthie kwiganithia handu maidia ukuage tuhu tuguthike no ri guthia gwikania ni undu wake ri agoka hindi ya mathiko maku aguo angihangi hanini acoke here auge kirimu ni twakiumbika please boy child tiga gwika undu ati nigetha ukenie mundu tiga gwika undu ati nigetha ugano uria uwi kurima mugunda tiga gwika undu ati nigetha wiganithie kuri ucio mwinake uria uwi gwikana ndukende gwika uguo umuthi ndenda kwariria uhoro wa blue pill the effects of blue pill niki tondu no blue pill muratengera mwathi mukoya mukamenyua ri hihi ni uramenya blue pill ni yaki blue pill kwanza niki ningumwira blue pill niki orori no itanambiria itikira gushare kuleki na gusubscribe thini wa channel ya Eunice Nyambura N kana tata wa Ngogoyo orori ngi ndimwira support ira nene mungiota kwendia gwikate ni ya gushare kuleki na gusubscribe thini wa channel yakwa iyo ni support ira nene mungiota kuhe na kuria ngeni ndamunyita ugeni muno muigwe muhare hagirire orori ngi itikira kuhinyaga kengere nigetha the moment ta upload video ri igagukinyira na njira ya naihinya ucio niguo uteithio munene mungihe na kwirorera video ciako mukarekereria na gushiatua as many people as possible wamiona ndukamione uri wiki ona no teithiririe ucio uki na kwanza njokerie andu a Saudi andu a Qatar gatho muno ni tondu mwamekuwa mashabiki wangu wakubwa ni ndirahurio thimo ni andu kuma Qatar kuma Dubai kuma Saudi Ngai amurathime muno mwike maundu mega na ukaigwa mu makiuga ati tuona video tura make sure ni twetana turi othe nigetha tumirorere Ngai amurathime muno ni tondu no murakinyuke turathi tugithomaga so muthenya wa muthi muigwe mwihare harigireire ndororeke uni tata wanyu wa Ngogoyo uria umwaragiria uhoro na akamuhoro gitau atekuhithirira karibuni sana riu ri first things first kindu gitagwo blue pill ni ki blue pill ni muthemba wa Viagra na muthemba ucio wa Viagra ri urehagwo kana unyuagwo nigetha wiki ate nigetha uteithiririe mundu megukia arume aria matokagia kana tondu ni urenda guthie kwiganithia hari mundu ukona no unyuire Viagra nigetha wongere hinya uria winaguo uthi ugakenie murembo handu fulani uthi ugakenie miji handu fulani ati urime mugunda wigwe ni warima mugunda wega Viagra ni kuongerera yongagirira mundu hinya ucio wa undurume ihuthagiro yaki tondu ni teithagiria kindu gitagwo erectile dysfunction mundurume uria utokagie mundurume uria ugiagwo ni mukio nikio anyuaga Viagra nigetha Viagra ndoka muteithia nigetha blue pill igeka ati ikamuteithia na munyuaga mutekumenya mogwati ma blue pill ni mariku nikio uraigwa he mundu urakwirire mukawa handu fulani ni kuri mundu urathira rahorera iguru kana imagine horera iguru ria mundu ni tondu wa kunyua kindi tondu wa kunyua Viagra na ona mukanywa overdose
Kogo dawa blue pill nike blue pill ne dawa iteithagiriria mundu wena erectile dysfunction ongikoro ndukagia ino ni dawa ya mundu uria ukoragwo na thina wa gukia na please tondu ni njikite video ici maita maingi tikagai kwenda kwamba gutengerea dawa ici ni kuri indo ingi nyingi munginyua nigetha mukete muteithire gukorwo na thina wa erectile dysfunction ile umweherere kwena dawa organic thiko ici andu maranyua riu tiga ici citari na side effect ni kuri na indo ta mbegu cia marenge ni kuri indo ta citagwo ni kuri indo ta kindu gitagwo ni kuri indo ta kindu gitagwo muringa ni kuri indo ta indo citagwo atende indo citagwo beetroot ni kuri indo ta avocado mugatengerera indo ta icio tiganai na ndawa cia guthi kugura over the counter ukaheo subscription ugacoka wakinya kuria rumuri ugathi ukahingicine madhani ukanywa overdose ugakwira kuu kwoguo waku ugikate waku gikugia thoni tondu waku ugikana ona ringi waku muti urionja ucomorire urionja kogo wakwa muti uriokie muti urioja no imagine giconoko kiana ate gwituka ate wakwa ukiruta igongona riu surely it is really shaming. So dawa ici mugicinyua na nie ndikuga mucinyue Viagra tigai kunyua tondu ana manyuaga matekumenya nginya mĩĩrĩ yao ihana atia tariu nie ni athuri ingi muno mahuragira thimu makanjira tata ni dawa riko ngirikomenda ngamwira nie no ni mwe gukurikomendera dawa tondu nie ndiambite ngamenya ati mwĩrĩ waku kana wina murimu urafight nie ndingikwirira dawa oro uguo no nyamba gukuria ciuria wina murimu wina diabetes wina high blood pressure wina ka murimu karaguthumbura do you have an underlying disease underlying sickness tondu ndunginywa dawa oro uguo utekwimenya ugwati wa mbere urerehagwo ni dawa ya blue pill ni wathi ni wakinywa blue pill ni mukurikanirira mwendwa waku ni mugucemania nake mwendwa waku ni arega guka hindi ukitie urigwa mutita gutathuka tondu the moment wanywa Viagra kana wanywa blue pill muti waku ukoragwo uri stiff yani muti waku ugokia nginya wigwa to gwikate to ugokia excess yani gukia kugwa kugakorwo ni prolonged ni gwatuka prolonged muno ugokia ihinda inene muti utegwikate muti utekugwa na umenye hindi urokio uguo nduri na mundu mwe wiki no muti haha ukirie wokia wambiriria guturwo ni muti ni tondu wa mukiri uria ukitie naguo nayo nyarari ero gwetereire ringi ni gutirie ni onire date ngena yathie oiro kunyuagira blue pill ni onire mundu ngena yatheca nja yathie. So arume ni wega kwimenyerera wa gwika maundu mamwe totari uri ni watuka na prolonged erection nduri na mundu hau wa gwika nduri na mundu ungithie wiki ati wingire thini at least wigo ni weka ati ni waingira na ni kuria muona mathiego no korwo wina mundu ugeka na ukeka ugaita nginya riu ugatuika riu no hana ni weka ati ni wakua tondu nginya na nduri na hinya ucio ni tondu uria weitire waita excess ni tondu muti ndureka ati muti ndurahora muti koragwo urugamite no kurugama ona weka ati muti ndungikate muti ndungihora so ucio ni undu umwe ugwatire munene ucungagiririo ni kunywa dawa ino itago blue pill muti waku kwa kuhora na ihenya muti waku gugutura ukona wina prolonged erection ona ringi no githi ngari ni andu nimekwira mundu uyu ri gathenge gake ni karugamite muno makarigagwo niki. So ucio ni ugwati wa mbere uria ungigukora ongikorwo ni nyuaga dawa ino itago blue pill na to blue pill ni dawa ciothe cia mukio iria inyuagwo ni arume. Undu ungi dawa ino ya blue pill irehaga ni undu uriku no ni irehaga kindu gitagwo bleeding in the brain ukaigwa brain yaku ni ambiria gwikata ni ambiria ku bleed na gutire kindu dangerous kana undu dangerous ta brain yaku ingituika damage ambiria gwikata yambiririe ku bleed iyo itawa internal bleeding brain yaku ikambiria gwikata ikambiria ku bleed hau ni ukora mundu ni yagwa na ni ekate na ni yakua na atiri undu wako ni tukumagarie na tugutume kwa huko. So mundurume ni wega kwimenyerera utiga gutwarira maundu-ini maria ungihota gwikate ungihota gwithema. Undu ungi blue pill irehaga ni kindu gitagwo heart condition kana heart disease ukona ngoro yaku ni ambiria kuhura na gikiro kia iguru muno tondu ni wanyua kindu kiria utagirwo ni gukorwo ukinywa na ringi wanyua overdose ngoro yaku ikambiria kuhura muhurira munene muno na hau niho wigua mundu ni anyitwo ni kindu gitagwo cardiac arrest kana ni anyitwo ni murimu wa ngoro ni tondu wa ki ni tondu unyuire kindu utagirwo ni gukorwo ukinyua
kana wanyua kindu overdose. Tere muthuri wa miaka 80 kana 70 ri angithi anyue dawa ta cia blue pill ri muthuri ucio no atobore kweri? Ndangitobora. Ni tondu waki? Ni tondu ona hinya ucio munene wa mwiri ri ndari naguo, mwiri wake nduri na hinya. Koguo arume oro ringi boy child ni nyu ndirariria, please rekei tu mwimenyerere ni tondu witu. Tigai kwenda gutengerera maundu maya, na ndimwiraga ni ungingora ri ni nguguteithiriria uria ungihota gwika maundu na njira yagirire. Okorwo ni mbegu cia marenge, okorwo ni dawa, ni kuri dawa iria mungihota kunyua citekurihe mathina maya mothe. No tiga kwenda gutengera over the counter, na wega no ringi uthi kwira ndagitari wina gathina karaguthumbura, tondu ndimwiraga maita maingi wamenya wina thina ucio ni ukuhota guteithiririo. So dawa ici ciitagwo blue pill ri ni cirehaga kindu gitagwo murimu wa ngoro. Ukona mundu ni anyitwo ni heart attack na mundu ni ahuruka. Undu wa mwico uria ngwambiria ni loss of vision na loss of hearing. Dawa ici ni irehaga mogwati ta ukona maitho maku ni mora, kana ukona matu maku ni marega gwika ati matu maku ni mahingana, na riu ndugucoka kuigua ringi. Ni tondu waki? Ni tondu wa undu tu ungirahotia gwithema naguo. Boy child ungikorwo no muhaka wikane ri, ungikorwo no muhaka uke PU ri, to muhaka uthi haria gwitia blue pill. Indo ni nyingi ungihota kuhuthira, na ndirakwira oro ringi ungikorwo ni ukwenda kumenya indo iria unginywa nigetha ukie mukiria ucio urenda gukia, hurira thimu kana unyandikire message WhatsApp ni ngugucokeria. Ni tondu ni thomithitie githomo kiu. Mundu wina low libido kiria agirwo ni kunywa nigetha ahote kuboost libido yake. Na ndimwiraga maita maingi tokorwo ni mikihe hinganite, you just take this tox and you flush everything, ukaruta giko giothe. Koguo ri macio ni mogwati ma kindu gitagwo blue pill. Arume ona ungikorwo ni mwendete gwikana muno, ungikorwo icio nicio irio iria wagirwo ni kuriaga oro muthenya, please ndukae kuhuthira Viagra kana ndukae kuhuthira blue pill, tondu mundu ucio urakenia ri we ugukwa umutigie oro hau na ndegugucaira. We ni urendie kunywa Viagra nigetha uthii ukamukenie. Mundume uria ngwenda gukwira ni atiriri, huthira hinya ucio winaguo. Ungikorwo ucio mwinake ndangihota understand uria uhana ri, kana gukunyita uria uhana, kana gukuyukia uria uhana ri, tigana nake. To mwaka wikare nake. Ndukende gukua ni tondu wa mundu. Tiga kwenda kuhotha muoyo waku ni tondu wa mundu. You have a long way to go. Na ona utegwikana na ukorwo wi mugima, Ngai akwete ugima wa mwiri ri, that is the most important thing. Wikana ona ungigikana kamwe ri, ungekana kamwe next week, ugekana kamwe ri, na ni turakuona wi muoyo ri, kiu nikio gikeno gitu. Handu honyo blue pill uthi ugekane ukue tuguthike. So gwicira ni mwanyita kaundu, the dangers of blue pill. Tigana inacio pure boy child, wachana ina anything to do with Viagra nigetha muhote gutura miturire miega. We need you. Turia tumia ni turamu need, society ni ramu need, fururi ni ramu need. Boys gutari na boy child ona fururi ni wahuka, ona family ni yahuka. So we need you. Tiga ikwenda gutengerera maundu maya ati nigetha mutukenie. Muthenya wa muthi gukinyia hau. Oro ringi ni wanyu tata wa Ngogoyo, Eunice Nyambura N. Mutikarigane ni gushare, kulike na gusubscribe thini wa channel yakwa. Na oro ringi ndimwendithie thiguku njega aria marathi thabari, Ngai amutongori, amutware wega na amucokie. Na no tugukorwo turi hamwe, ndiri handu thiete haraya. Video no ndirimwikagirira. You share to as many people as possible. You subscribe. You invite a lot of people. Nigetha family ya tata wa Ngogoyo ithina mbere na kuarama. Ngai amwike maundu mega. Ndi ndimwendete muno. Mukirorera video mwiroragire mukarikiriria, ni tondu iyo niyo promotion iria mungihota kuhe. Gukinyia hau, Ngai amwike maundu mega. Shalom, shalom, shalom.